Isifahla amalehe ziqaqade phezu kwendlela enguthela walise eJohannesburg ziza kube zichisa nanzi ezijujileko. I was under the impression that those strong room can never be accessed without a key. Ubrigadier Nyuswa utshele ikomishini kaMadlanga bona yena wayecabanga ukuthi akusilula ukuvula indawo ewakubekwe kiyo indakamizwa eKZN ngaphandle kokuthi kube nomuntu onesilodlelo sakhona. The DA does not believe that positions are entitlement. Every representative of the DA who serves in government does so to advance our mission. iDA ithi umholi wayo walokhu uJohn Steenhuisen akahliselwe esikhundleni sokuba lisekela likaNgqongqoshe eParliamente. Mina mkhathi angisenathemba athi ngiyakhonakala babhaki ibheke mkhathi babuye ngoba isichema abadlala naso lesisigijima kakhulu. Ithembanyana lokugcina lona lisesekhona kusasa ngombani icoach wabonile amaphutha wabadlali bakhe. Abalandeli bebafana bazwakalisa amazizo ahlukahlukeneko ngomdlalo wabo wakusasa. Abanye bathi asibaphe ithuba, abanye bathi ababuye namagwabo ayathoma. Ihlanganiswe letafuleni yendaba zesiNdebele ku-SABC1 ziza nalabo abamagugu ekuzicoceni. Sibawane samukele ekhaya akwande. Lipheze lavezwa tshachalazi laziwa babantu bonke igama lomsolwa osola ngokuthindeka ekwetshiweni kwendakamizwa ngomgwengweni ka-2021. Nengana kunjalo igameli lisagodliwe njengoba na iphenyo leragela phambili nje. Namhlanje ikhotho ibuye yaqalana nesehlakalo esenzeka ePort Shepstone esihlathulule njengento eyayihleliwe. Ikomishini le ibuye yezwa ukusuka kuBrigadier Campbell Nyuswa wamaHawks KwaZulu-Natal kuthiwa wayedosa phambili ehelweni lokuthatha inqundo ezagcina zibangela ukuthi indakamizwezi zisiwe endaweni engakaphephi. Ubufakazi buka Brigadier Campbell Nyuswa wamaHawks ajeje ubeleliso obuhleliweko KwaZulu-Natal buqinisekise ubufakazi buka Carl Sender abaphambilini ekutheni umsolwa ongemva kobeleliso bokotshwa kwe-cocaine eyi-541 kg uyaziwa ebaphathini bamaHawks KwaZulu-Natal, kanti kupheze kwatshelela ilimi ukuthi ungubani umsolwa loyo. Brigadier, right at the end, you mentioned a person that you appear to suspect to be the person that stole the exhibits in Port Shepstone, but you did not mention that person's name. Who was that person? My apologies, Chair. I thought you were referring to a different person. No, yeah. No. I'm talking about what the Brigadier said right at the end. No, Chair, that can't be mentioned. So I steer clear of that one. Yes, Chair. Thank you. Ubrigadier Nyuswa uthe nakaphendulako wathi batsho yena wayecabanga ukuthi akusilula ukuvula indawo ekwakubeke kiyo indakamizo ezo ngaphandle kokuthi kube nomuntu onesikhiya sakhona, kanti nakho lokho kumenze ukuthi asole. I suspected it to be staged because I was under the impression that those strong room can never be accessed without a key. Unyuswa ufakaze ngokuthi batsho inlodlelo zaziphethwe nguMajor General Leseja Senona wamaHawks KwaZulu-Natal ojanyisiweko emsebenzini esikhuluma nje. Unyuswa ubuye wanikela ngobufakazi obuphikisa indaba yokuthi wayesondelene noSinona nokuthi wayehlangana nesehlakalo esihlathululwa njengesihleliweko. Ukulayelwa kwekomishini uyaraga. Igqwethe litshe lijamele umsolwa ecaleni lokulinga ukubulala likaVusimuzi Cat Matlala nabanye abanasolwa nabo litshele ikhothe ephakemeko eJohannesburg ukuthi indoda ayijamela kwele ayikabi ukubhadela indleko zokumjamela bekube nje
uMatlala nonkosikazi zakhe uTsakani Matlala nabanye abasolwa ababili bavele ekhotho ngecala lokulinga ukubulala elimalungana nemizamo eyabhalako ukulinga ukubulala uTebogo Thobejane ngo-2023 obekasebenzisana noMatlala, usomabhizinisi uJoe Sibanyoni ngo-2022 kunye nomhleli womvumo uSenki Mukubu ngo-2024. Indaba yendleko zamagcwetha zikaMusa Kekana kube indaba ekhulunywako nabekavele ekhotho ephakemeko yeJohannesburg nabanye solwa nabo. Abasolwa abaqalene namacala ali-11 wokulinga ukubulala. Igcwetha elitsha likaKekana liveza ukuthonyeka ngokuragela phambili nokujamela uKekana nanyana samkweleta nje. We have not yet been placed in funds to proceed with the trial. We have been partially placed in funds in order to prepare and consult, but the actual days for the trial, we have not yet been placed in funds. Kanti igcwetha likaMatlala litshela ikhotho ukuthi ingavumeli imiraro kaKekana yemali riyadisa ukuthoma kokulalelwa kwecala ekuhlelelwa amalanga naka-20 kuvela abahlinze. It cannot be that right on the last hour towards trial, we'll now have to deal with issues of funding. It begs the question, if funding has not yet been secured and the date is so close, how did it happen that my colleagues will accept instructions knowing for a fact that it will obviously lead to this kind of predicament? Ijaji likhomba uKekana ngomuno lathi ukuriyada kwecaleni kuzokukhandela ukusebenza komthetho. You told the court that funding will be sorted out by month end, and the court is holding you to it. Because we don't want a scenario come month end where your new attorney and counsel withdraw because of a lack of funding. uMatlala nasolwa nabo balendeleka ukuthi babuyele ekhotho naka-30 kumgwengweni ukwenzela ukuthi igcwetha likaKekana liqinisekise ukuthi konke kuhamba ngefanelo. iDA ithumele isibawo samajuguluko sabaholi babo abasePalamende yasithumela kumengameli uCyril Ramaphosa. Hlangano le ibawe bona umholi wayo walokhu uJohn Steenhuisen ehliselwe esikhundleni sokubali isekela likaNgqongqoshe wezehwebo zamabubulo nezamaphaliswano ajamiselele uAlexander Abrahams. uSteenhuisen wakhethwa njengongqongqoshe wezokulima ngo-2024. Lifikelela esiphelweni ixesha likaJohn Steenhuisen njengomphathiswa wesebe lezolimo. Ulawulo lwakhe beluthwembende kuqhambuka kwesifo sochwane nenyebetu kwizilwanyana zeli. Uke wafika nakwiinkundla zamatyala nalapho isebe lakhe belisilwa idabi namafama. We know that our commercial partners need the flexibility to protect their livestock right now. iDA ifuna umphathiswa wesebe lezamahlathi ukuloba nokusingqongileyo uVeli Ukamp angene kwesisikhundla sikaSteenhuisen. Ukamp wachongwa njengomphathiswa welisebe ngoNovemba wonyaka ophelileyo emva kokuxothwa kukaGqirha uDion George. The DA does not believe that positions are entitlement. Every representative of the DA who serves in government does so to advance our mission of growing the economy. Umphathiswa wesebe lezemfundo eNtshona Kapa uDavid Mania kulindeleke abuyele eParlamente. Wayelilungu kusukela ngonyaka ka-2009 ukuya ku-2019 kwaye wenza isiphakamiso esichasene nezityholo zokubanjwa kombuso ngobhongwane. Now we have to stand up against state capture because it undermines the rule of law. We have to stand up against state capture because it undermines public trust in independent institutions. Iofisi kamongameli inqenile kuba ifumene imbalelwano esuka kwi-DA kwaye umongameli uCyril Ramaphosa uza kwenza isibhengezo kungekudala. Ndinguyamkela Mchiye weendaba ze-SABC eParlamente. Sisaraga nendaba lapha mbukeli kanti nazi kuphundileke indabezi uyazithola ku-YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku-Facebook. Asirage nazo. Qobe ngabo lesithathu sicoca ngendaba zamakhetho. Yinyanga yabantu abatsha kanti indaba nkulu yanamhlanje kuqhakazeka kwevoti yomuntu omutsha. Sikhulumisana noThando Uxolo Chembeni we-IEC eMpumalanga. Baba Chembeni siyakwamkela endabeni zesindebele kwe-SABC1.
Ingabe abantu abatsha bayakwazi ukuqhakatheka kokuvota na? Silotshise mhathi silotshise nababukeli be-SABC 1. Siyacabanga mhathi ukuthi abantu abatsha kancane bayaqala ukuhlakanipha nokwazi ukuthi indaba zokuvota eSouth Africa zibaleke ngakanani. So imizamo yethu yokufundisa ulusha kuzo zonke indawo labathola khona ezikolweni zamabanga aphezulu ema-high school ney'ndawo ezinye kufana emasontweni njalo kusincede kakhulu ukuthi ulusha luqale manje uku-understanda ukuthi why kubalulekile ukuthi bangenelele ey'ndabeni zamakhetho naku-electoral democracy yeSouth Africa. Ingabe siyakhuphuka isibalo sabantu abatsha abazihlolisela ukuvota njengoba ngempela veke le kuvuliwe ukuzihlolisela ukuvota? Mhathi sisho ukuthi sijabula kakhulu ukuthi ngemizamo yethu le ngisanda kuyibala inombolo zelusha zokubhalisela ukuvota zithi ukunyuka kudlula inkathi ezingemuva lapho sibona ukuthi kade badonsela inyawo phansi bangezi bekhuthalile, kodwa manje sesiyabona ukuthi hayi ulusha selusinikeza isikhathi sokuthi zi-understand noma zi-participate ku-electoral democracy yeSouth Africa ngoba bayazi ukuthi noma sebaqala ukubona ukuthi i-future yeSouth Africa isezandleni zabo, so kubalulekile ukuthi bathathe iqhaza elikhulu kwindaba ze-electoral democracy babhalisele ukuvota ukuze bazokhona ukuvota ngoNovember nge-4 zikaNovember 2026. Singabakhuthaza njani abantu abatsha ukuthi bavote? Bakhuthaza ngokuthi abasukume bazinikele ekudemocracy yabo yeSouth Africa ngoba i-future yeSouth Africa isezandleni sabo. So sinxusa kakhulu ukuthi abaphume ngeinkalo zabo zonke ngomhla ka-20 nomhla ka-21 June 2026 le weekend esiya kuyo ukuthi bazobhalisa kuzo zonke izitishi zokuvotela eSouth Africa noma eMpumalanga ngoba IEC yobe avule zonke izitishi kuze wonke umuntu akhona ukubhalisela ukuvota noma abuya azolungisa indaba yakhe isitishi esisho uma sekuhlele kabusha imingcele yewadi labo nalabo abatholakala ukuthi sebashintsha indawo zokuhlala nabeze nabo bazolungisa indawo zabo ezintsha zokuvotela. So sinxusa kakhulu ulusha ukuthi likhumbule ukuthi ikusasa ngelabo abaphume ngeinkalo zonke beze bazobhalisa ngomgcibelo nangesonto 21 June 2026. Babuthembeni siyakuthokoza ukuba nawe namhlanje. Izakhamuzi zemashishini eLidenburg eMpumalanga sinikela umnyango wezangikhaya nomnyango wezemisebenzi nabasebenzi amalanga alikhomba ukuphendula amalungana nemfuno zabo. Izakhamuzi zivale idorobha zamatsha ngokuthula zifuna bona kuhlolwa amaphepha wabanikazi bentolo. Ijametsi ikaba dorobha eLidenburg. Izakhamuzi zifuna kube negadange lithathwako malungana nentolo zamaphandle. Baletha incwadi enilile eminyangweni wezemisebenzi nezabasebenzi neminyangweni ezangikhaya. Bafuna iminyango emibili le ihlolisisa amaphandle labo na anemfanelo ezipheleleko zokuba sendaweni le na. It's a small village town whereby we are too many. So we are asking that Labour come on board and tell us how many foreigners do you have in Lydenburg and are they documented also or what? Bathi ukwanda kwamaphandle endaweni angikhabo kwahlaphaza amabhizinisi abo. Abahleli bathi kwasabona bazokhambe baziqalela bona abanikazi bentolo bona banencwadi ezifaneleko na. To starting from tomorrow, if you can have heard when we read the memorandum, I said starting from tomorrow we want to work with them, visit each and every employer that is a foreigner to check if those people they've got the necessary documentation. Zifunga ngelithi incwadi abo yenililo na ingahlomba ukulalelwa bayoyijamisa tsi indawo le.
Indleko zokuphila zamaSewula Afrika zikhuphuke khulu ngomkhayili ngesilinganiso sabathengi esikhuphukele ku-4.5% ngomkhayili ukusuka ku-4% ngosihlabana ngalo. Imbalobalo ezitsha ezikhutshwe liziko lembalobalo zitshengisa ukuthi ikomba yempahla ethengwa babantu ikhuphuke nge-0.7% ngenyanga ezilandelanako. Ikhuphuke yafika ku-4.5% ngomkhayili ngonobangela wentengo ephezulu yembaseli. Nekusibalo esiphezulu khulu solokwa ngomgwengweni ngo-2024 nayiza kukhuphuka ifike ku-4.6%. Intengo yepetrol ikhuphuke ngamaphesenti ayi-14.3 kwathi yedizela yakhuphuka ngamaphesenti ayi-15.4. Intengo yojukulo yaqobe nyaka yokudla neziselo ezingasibutshwala yehle kwehlandla lesine inyanga ngokulandelana kusuka emaphesentini ayi-2.9 ngosihlabantangana kuya emaphesentini ayi-1.9 ngomkhayili. Indaba ezihle kubathengi kukobana intengo yokudla khange ichuguluke ngomkhayili nekuyinto ephungula igandelelo kubathengi. Down was largely emanated from food prices, which stayed flat during May. Food inflation was only 1.6% on a year-on-year basis, which provides some relief to consumers amid the steep increase in fuel prices in recent months. Intengo yokuthengisa entolo ikhuphuke yafika ku-1.3% ngondaka ngo-2026. Kezemali ranta linzinzile nalinganisa nezinye imali ezikulu. Kezemidlalo Bafana izilungiselela umdlalo wakusasa webhigiri yephasi nakumbiko ngomabhande emthombeni. Inqema ezipanene Bafana ku Group A ziphezudlwana ngezinga eheleni lenqema zamazwe wephasi nazilinganiswa nayo. Emidlalweni edlulileko ezimbili zazo ziyithumbile imidlalo yazo zabuthelela amaphuzu amathathu kusakhanya. Okwanje iMexico esesiqongolweni kile group ngamaphuzu amathathu ilingana neKorea Republic esebujameni besibili. iCzech Republic ayinaphuzu ebujameni besithathu. Ibafana ngiyo egadumsila egroupini le. Makhulu amathemba ukuthi konke lokho ngajukuluka nange Bafana engawuthumba lomdlalo ongowesibili. Nanyana ngokwembalobalo zitshengisa ukuthi phezulu kwemidlalo emihlanu, iCzech ithumba imidlalo emithathu. Ibafana yathumba kanye, zadlala ngokulingana munye. Ibafana nengathumba yombili imidlalo eseleko le, izabe ingena kokuthoma esigabeni sokukhiphana. Umdlalo wakusasa okuthoma ngehour lesithandathu entambama. Uyokhatshwa bunqopha ku-SABC 1, ku-SABC 3, kunye nemirhatshweni ye-SABC. Ekhasini lethu le-Facebook sibuze ukuthi usesenalo ithemba ngeBafana na ngemva kokubetshwa yiMexico. Nakumbono wakho mbukeli uyalandela. The way Bafana idlala ngakhona mina mkhathi angisenathemba athi ngiyakhonakala babhaki ibheke mkhathi babuye ngoba isichema abadlala naso lesisigijima kakhulu. Awa mina ngithembile litho mara ngoba abantu ithemba liyaphilisa siza kubona ngabo. Bafana izokuthumba ngamagondelo amabili elizeni ngithi go Bafana go. Labafana abekho fit futhi no coach akenzi kahle. Sebengasurprise nje otherwise ithemba lona sisenalo. Ngibona ukuthi mina Bafana itatibisela tindvuku ukuthi iphumelele emidlalweni wayo. Abafana bethu ngiyacabanga ukuthi bazosirepresenta kahle futhi bazimisele. Ngiyathemba ukuthi coachara izokufaka abadlali abareheke ukuya phambili nabazokwenza ukuthi siqhubeke siwine. Bafana nakanjani izowina uma nje umqeqeshi ezosetha kahle ischeme sakhe. Itambanyana lokugcina lona lisesekhona kusasa ngombani icoach wabonile amaphutha wabadlali bakhe.
Umbona ngombukeli SABC ayizukuthweswa umlando wokuziphendulela ngombono wombukeli. Ngiyathokoza Cedric Lochani ekhaya ngelesithathu napho ubujamo bakho bezulu sibona lapha livalile phakathi nenaga yeSouth Africa lapha eUppington ngeTlagwini Kapa sibona lapha amathuba nge30% livulile ngapha ke endaweni zePumalanga Kapa athome kodwa amathuba wezulu nge3% endaweni zangale ngeRichards Bay kwaZulu Natal ukuchinga ngaleke ngeMbombela siyokuqala ukuthi ngakusasa anjani ke amathuba wezulu livalile pheze inaga yonke ngokulapha eGeorge ukuya ngale ngeGqeberha lapho sibona khona amathuba wezulu nge30% ukuchinga ngale ngegwini elingemthatha eDurban nalapha eRichards Bay kancancazana ke godu nangale endaweni zange Richards Bay sicala lapha ke angithi lapha ngeMbombela sicala lapha ke amazinga okuchisa sithome ngapha ngesifunda sange Gauteng iBronkhorstspruit nePitori sibona lapha liyaphola nangemva kwamadina nge19 eJohannesburg kumakhazana imini yonke nge17 nalapha kubo Carltonville asiyoqala ukuthi kunjani lapha ke esifundeni sange Limpopo nakhona ebusuku nekuseni kumakhaza ngokuhamba kwesikhathi imusina iyafuthumela iGiyani Phalaburwa ephulukwane kumakhazana imini yonke sibona lapha ke amazinga aphezulu yi19 sempumalanga ke lapha nakhona kumakhazana pheze endaweni eziningi imini yonke sikhukhuza ifuthumele nge25 bomhlanga lithi ukuphola ngemva kwamadina kufuthumele nokho lapho esibandameni endaweni zangeBhundu lapha kwaZulu Natal sibona ke limakhaza ekseni ngokuhamba kwesikhathi isifunda siyafuthumala kubo Durban nalapha eRichards Bay Lundi Vryheid pholile lapha ke eKokstad kumakhazana pheze imini yonke nge19 ngemva kwamadina kusepumalanga Kapa ke lapha nakhona endaweni eziningi imini yonke kumakhaza ke lesasifunda komani nemthatha sibuya nganeno iMaltswayi makhaza nangemva kwamadina nge16 sekujinga langa Kapa lapha ke nakhona imini yonke indawo zonke kumakhaza mbathanini futhumele eCape Town aphezulu nje nge18 degrees Celsius lapha ke eTlagwini Kapa futhumele Springbok ngemva kwamadina eUppington kupholile nge23 lapha eKimberley nge20 kuthi lapha eSutherland imini yonke kumakhaza eFreystata imakhaza ebusuku nekuseni ngokuhamba kwesikhathi indaweni eziningi pheze kuhlala kumakhaza lapha eBothaville libuya nganeno sibona lapha eBloemfontein nge19 nje kuphela ngemva kwamadina lapha ke eTlagwini Chingalanga busuku nekuseni kumakhaza ngokuhamba kwesikhathi isifunda sithi ukubuya nganeno nge20 nje lapha eMafikeng nalapha ke endaweni zangapho sibona silifuthumele ngekuhamba kwesikhathi asibonane kodwa ngesikhathi esilandelako dido. Sithokozile kwanamhlanje kanti kusasa nangelesihlanu zendaba zeSwati ngesikhathi esifanako kanti ngesibiye khombe ebusuku nje ngezesulu nisale nomusa.